17 سپتامبر سفر رسمی سروازیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم امران خان در جمهوری تاجیکستان با مراسم استقبال رسمی در میدان قصر ملت که به خاطر مهمان عالی قدر ادانه آرا یافته بود آغاز گردید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سروازیر جمهوری اسلامی پاکستان را گرم و صمیمی استقبال گرفتند. پس از برگزاری مراسمی با شکوه به خاطر آغاز سفر رسمی سروازیر جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان، در قصر ملت حالت و دورنمای مناسبت‌های همکاری دو کشور در ملاقات خاصه سران دولت‌ها محترم امام علی رحمان و محترم امران خان آغاز شده در مذاکرات وسیع با اشتراک هیئت‌های رسمی دو دولت ادامه یافت. از روی نتیجه ملاقات و مذاکرات سطح عالی که در فضای حسن تفاهم، صمیمی و سازنده صورت گرفت، در مجموع 11 سند نوی همکاری به امضا رسید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و سروازیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم امران خان اوید به نتیجه های بابرار سفر رسمی توافقات مذاکرات سطح عالی برای دایره وسیع خبرنگاران نشستی مطبوعاتی آراستند. سران دولت ها نتیجه های ملاقات و مذاکرات را برای مردمان هر دو کشور نیک نظر رس ارزیابی نمودند. محترم نمایندگان وسایط اخبار عامه، خانم ها و جنابان، قبل از همه میخواهم بار دیگر سروازیر محترم جمهوری اسلامی پاکستان جناب عالی امران خان را به تاجیکستان خیر مقدم بگویم و برای انجام دادن سفر رسمی به کشور ما از او اظهار سپاس نمایم. مذاکرات ما چون عنعنه در فضای دوستانه و حسن تفاهم کامل صورت گرفتند. جانب تاجیکستان از نتیجه های مذاکرات سطح عالی اظهار قناعتمندی می نماید و آخری های امروزه با موفقیت برگزار گردیده از نتیجه آنها بسته نوی سندهای همکاری به امضا رسید. ما از روند تماس‌های سیاسی دائمی بین دو دولت از جمله در سطح عالی اظهار قناعتمندی می‌نماییم. در رفت مذاکرات جانب‌ها امکانیت گسترش بیشتری همکاری‌های اقتصادی و تجارتی را که یکی از هدف‌های مهم و مشترک جانب‌هاست بار دیگر تاکید نمودند. در این روند نقش فعالیت کمیسیون بین حکومتی باید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی مهم ارزیابی گردید. ما اهمیت بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری صاحبکاری و جلب سرمایه مستقیم را به بخش‌های مختلف اقتصادیات تاکید نمودیم. همزمان ضرورت افزایش حجم گردش مال میان دو کشور تاکید گردید. ما همچنین آمادگی خود را جهت توسعه بخشیدن همکاری‌ها در ساحه نقلات خاصتا جهت برآمدن تاجیکستان به بندرهای بحری پاکستان، کراچی و گوادر اظهار نمودیم. در این جهت تاجیکستان علاقه‌مند پیوستن به دالان‌ها و لایه‌های نقلیاتی منطقوی میباشد. تقویت همکاری‌ها در ساحه صنعت مهم ارزیابی گردید. ما تاکید کردیم که به همکاری‌های شریکی در مسائل مبارزه علیه تهدیدهای گلوبالی، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری متشکل فراملی ادامه می‌باشد. ضمن بررسی وضع امروزی منطقه، قضیه افغانستان در مرکز دقت ما قرار داشت. وضع کنونی در آن کشور نگران کننده ارزیابی گردید. ما همسایه کشورهای افغانستان با برقراری صلح و ثبات در این کشوری اذیت دیده بیش از همه منفعت داریم و به احیای اقتصاد ملی افغانستان توجه خاص ظاهر می نماییم. ما برانیم که به اعتدال آوردن وضع در افغانستان همچون کشور پیوندگری شبکه‌های نقلیاتی منطقوی و بین المللی خاصتاً برای کشورهای همسایه مهم می باشد. در این ضمن اظهار امید کرده شد که صلح و ثبات در این کشور همسایه
ҳарчи зудтар барқарор гардида манфиатҳои тамоми гурӯҳҳои сиёсиву қавмӣ дар Афғонистон ба эътибор гирифта мешаванд. мо ҷонибдори ҳукумати фарогир дар он кишвар бо иштироки намояндагони тамоми гурӯҳҳои иҷтимоӣ мебошем. ҳамзамон мо таъкид бар он кардем ки дар ҳукумати фарогир тоҷикон ва дигар қавмиятҳо ҷойгоҳи шоиста дошта бошанд. итминон ҳосил кардид сулҳу субот дар Афғонистон фақат бо ҳамин роҳ таъмин мегардад. ҳарчи тезтар аз байн бурдани низо ва ташаннуҷ дар вилояти Панҷшер тавассути эълон кардани оташбас ва кушодани роҳҳо барои таъмини кӯмакҳои башардӯстона, яъне аз ҷониби ниҳодҳои Созмони Милали Муттаҳид, Салиби Сурх ва дигар созмонҳои байналмилалӣ ба мардуми ин минтақа аз вазифаҳои муҳимтарини имрӯза мебошанд. Тоҷикистон ва Покистон ба мувофиқа расиданд ки тамоми кӯшишҳои худро барои расидан ба ин ҳадафҳо сафарбар хоҳанд кард. мо ба ифоқа расидем ки барои дар шаҳри Душанбе гузаронидани гуфтушунидҳо байни толибон ва тоҷикон мусоидат хоҳем намуд. дар соли оянда ба барқарорсозии равобити дипломатии Тоҷикистону Покистон 30 сол пур мешавад. мо бо ҷаноби Олӣ Имрон Хон ба мувофиқа расидем ки ин санаи муҳимро бо баргузории чорабиниҳои сиёсии сатҳии муносиб таҷлил менамоем. акнун бо камоли майл риштаи суханро ба ҷаноби Олӣ Сарвазири Ҷумҳурии Исломии Покистон дӯсту бародари ман ҷаноби Имрон Хон медиҳам. марамат. Muhtaram ҷаноби Олӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама мехостам ман шуморо бо баргузорӣ бо муваффақияти ҷаласаи созмони ҳамкории Шанхай муборакбод гӯям. дуюм аз номи ҳайати худ барои меҳмоннавозии сатҳи баланд ки нисбати мо нишон дода шуд дар доираи ин сафар мехостам миннатдории самимии худро изҳор намоям. мо як қатори васеи масъалаҳоро баррасӣ намудем, аз ҷумла масъалаҳои савдо ва инчунин таъмини робитаҳои байни Тоҷикистон ва Покистон тавассути роҳҳои кӯтоҳтарин ва таъмини дастрасии Тоҷикистон ба бандарҳои баҳрии Покистон мавзӯи баррасии мо қарор дошт. инчунин мо ба мувофиқа омадем ки дар соҳаҳои насоҷӣ, дорусозӣ, сайёҳӣ ҳамкориҳо тақвият бахшида шавад. лекин аз ҳама масъалаи ниҳоят муҳиме ки имрӯз барои ду кишвар масъалаи нигароникунанда мебошад, ин қазияи Афғонистон мебошад. ҷаноби президент, чӣ хеле ки шумо дуруст қайд намудед, ин на танҳо барои Тоҷикистон ва Покистон, балки инчунин масъалаи сулҳу субот дар Афғонистон хусусан барои мардуми муддати дароз азият кашида истодаи афғон ки дар 40 соли охир онҳо ҷангро аз сар гузаронда истодаанд ниҳоят муҳим мебошад. барои ҳамин ҳам мо муҳокима намудем ки чӣ гуна вазъияти имрӯзаро мо метавонем мӯътадил созем, чӣ гуна мо метавонем кӯшишҳои заруриро ба харҷ диҳем то он ки вазъият ва эътидол оварда шавад. яке аз масъалаҳоеро ки моро шуморо Покистонро Тоҷикистонро нигаронӣ карда истодааст, ин масъалаи низо дар Панҷшер байни тоҷикон ва толибон мебошад. ва мо имрӯз ба мувофиқа омадем ки муҳтарам ҷаноби Олӣ, шумо аз ҷониби тоҷикон кӯшишҳои худро ба харҷ медиҳед ва мо бо паштуниҳо ё ки толибон
кӯшишҳои заруриро ба харҷ медиҳем то он ки онҳо ба мувофиқа оянд ва масъаларо тавассути муколама ҳаллу фасл намоянд ва мо аз онҳо даъват ба амал меравонем ки ба хотири афғонистон онҳо ҳукумати ҳамашумул таъсис диҳанд, кишваре ки дар он ақалиятҳои гуногун зиндагӣ мекунанд, аз ҷумла намояндагони гурӯҳҳои этникии пуштунӣ ки 75% ва тоҷикон ки гурӯҳи дуюми бузургтарини гурӯҳи этникӣ дар афғонистон мебошанд ва инчунин ҳазораҳо ва дигар намояндагони қавму миллатҳо. ва барои ҳамин ҳам мо тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ медиҳем. Мо албатта ба ягон кишвар супориш дода наметавонем, лекин кӯшиши зарурии худро ба харҷ медиҳем то он ки дар афғонистон масъалаи мазкур, хусусан масъалае ки имрӯз ҳамаи моро ба ваҷд овардааст, хусусан масъалаи водии Паншер тавассути муколама ҳаллу фасл шавад ва долонҳои кӯмаки башардӯстона боз карда шавад. ва дар ҳамин асно ҷаноби президент чихеле ки имрӯз мо бо шумо баррасӣ намудем, ин як вақти як нуқтаи тақдирсоз мебошад ки масъала метавонад бо ду роҳ шавад. яъне ки дар давоми 40 сол ки мардуми афғон азият кашида истодаанд, онҳо метавонанд ормонҳои худро амалӣ созанд, ё ки аз ҷониби дигар агар ягон чораи зарурӣ дида нашавад, низоъ бештар мешавад ва буҳрони гуманитарӣ ё ки башардӯстона бештар мешавад ва ҷангу ҷидол бештар мешавад. барои ҳамин ҳам мо намехоҳем ки ягон кас замини афғонистонро барои содир намудани амалҳои террористӣ нисбати дигар кишварҳо истифода барад, хусусан нисбати Покистон. барои ҳамин ҳам имрӯз ҳама тарафдори сулҳу субот дар афғонистон ҳастанд ва чӣ хеле ки мо имрӯз ба мувофиқа омадем, сулҳ танҳо метавонад дар он ҳолат таъмин шавад ки агар ҳукумати фарогир ё ки ҳамашумул таъмин карда шавад ки дар он тамоми гурӯҳҳои этникӣ ҷои мақоми хосаи худро ишғол намоянд. барои ҳамин бори дигар ман шуморо ҷаноби президент барои меҳмондории сатҳи баланд ва гарму ҷӯшон аз номи ҳайати худ миннатдорӣ изҳор намоям. ҳар як аъзои узви ҳайати мо аз шумо, аз меҳмондории шумо дар сатҳи баланд дар ҳайрат ҳастанд ва мо имрӯз мебинем ки шумо чӣ гуна барои рушди кишвари худ ҷон нисор карда истодаед. ман мехостам бори дигар шуморо бо ин дастовардҳо муборакбод гӯям. ташаккури зиёд.